Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kakanhuan kinong puli barim ne Kapas Pupils Association jong kaslam St. Michael Higher Secondary School kan penmi pisa na kabenta ka jingrakhe ya umaumer Jubilee Maulanay da kabapli ya kayo ya kabala tipru hakaktien nongway kum ka autumn fiesta kam variety show Diamond Jubilee jong ka St. Michael Higher Secondary School ha umsning ya katay ka autumn fiesta kam variety show lapenlong hamadan rim jong ka umsning but lawan ban pli do Father Pius Shadap Parish Priest ubadeiru usketri jong ka St. Michael Higher Secondary School umsning. Lasa kilang ya ka jingpli ya katay kayo, da ka jingdon rengkat ubabu Carlos Kharkongor President Managing Committee, ubabu Clement Maulong, uba Rocky Kala Chairman umsning Town Dorbar, uba Rocky Marwen rangba shnong umsning Properby, kiwe ki rangba shnong, uba Nikki A. Kharthangmao President St. Michael Higher Secondary School Past Pupils Association lembat kiwe ki Past Pupils bat ki pajba Michael aga French yang luar biasa kamu French missionary baru lagi missionary kita na Spain na Italy dan rai para Michael balawan tu na France jadi siya kacerteng juga din BOLBOINE mo kapan kena kalau French kalau balawan kuntai mulu malang dia mulu par wasnu tenat ayo balawan merekam suki breu mo kamsu ki breu garan jenggot breu balawan nadu nari sengi syagane gari jui nang taru trai terteng na hak hindi trai balawan mulu bahaya lain ba jerong ya dei ba ka kerteng jungu te mudur hak ta Islam kiba syari France kibreu kilanang lastat kilabiang lo kinadong sedong neu missionary bakrapat lailo nadong sedong ban wan sigini kitan jumi ban ai ya kejingnang jing start ban ai sigun kika gubet lailo asya bedur kilang kasau katwan slim kilami nari lajong kari kilabiang lo nadong sedong ban puare na katakadaw bang burom yu namar ba IT lo nadong sedong Tiada magong mentangasni pangasno kumen laba dijiakan langba ki jing pengkrek ope nyai ba kini ki pas people jong St. Michael jungi ki don sha kata ban sin kaban syakri ya kari gajai benreu ya kane gadong bakathan jungi tegum bala ong ba buku kolori mene kajing shin benta junti ki pas people ha kane ga diamond Hakawangi penkut penhap perda hingga Diamond Jubilee jong kesko kalau ai mensin syai gelong peniat sibuk amari tips kam balong bagane telah sponsori bon kiai jengut jingsap ki badan tam ha nakabentak ke besi ni semua komando malah dapat benar on chief minister Usman Bishop Juni Usman lagi mungkin saki ya kene ke jingi kene ke jingsgun gajing IT lot juki nadong sadong